kabar sahabat Minang Barale Gadang? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dia guys, tenda persiapan pesta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Faqtabiru ya ulul albab sallallahu alaikum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan nikah kabul. Untuk wali nikah dan pengantin pria silakan berjabatan tangan. Dia di Rabahan kalau bisa. Pak, iringi doa dulu Pak ya. Pak kasih. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahi min ma'rufin wa tasrifin bi ihsan. Ya bismillah wal nikah dan pengantin semua pengantin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Maitri Ardi Gunawan dinikahkan anak kandungku Sabrina Jasman dengan engkau dengan maharnya setelahkan sholat tunai. Aku terima menikahi anak kandung Bapak Sabrina Jasman dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Saksi? Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau menyusul? Atau ini yang mau menyusul? Enggak. Hah? Enggak. Atau Afi? Afi nih.